mwithikisia wa Mutongo TV na mwithikisia wa Mutongo FM nina wikwatio kana ni wache wanesa wa karatu wa umundi matuku 25 mwini wa thanthatu mwaka ni wa 2025 ndio tho cha nthini wa kilungu cha kilimo ai kila kithea wakiretwe ni kundi ya BioVision Africa Trust la methi wa maikwata mbau wimi wa organic kana ute wa kutumia ndawa wa kusuvia mawithuluko undu mwana kuikithia kana nitwasuvia indo situ na wima witu wa mwe muthenyani wa umundi twenanisia yulu wa nima ya mbulanio wala utona kwima sindu sikwa thukanio ukaithia indo kati wa sindu ingi ni kana kuikithia kana ni wakwata vaita mbeange anthini wa munda waku na indi ikule itu gekoni cha umundi twenda umana ni mathina meva ala ukwata ila ukwenda kuangalanga vaita mundani kwaku ni mathina meva ala ukwata ila ukwenda kuangalanga vaita mundani kwaku tumanthie kwisila ili leto kenda imwe 5 ambia na leto kilimo ai na ndukaime ututabia masitwa maku na vala utwithukisia uwe kulo yonde ila we nayo utwithwa tuisongia kiokoni cha umundi tukulie kwisila ili leto kenda imwe 5 inge nithwa ndio sa simosia kukisala noti imwe 3 nyanya noti kenda muonza 5 isiyo namba ya utumwania kiseveni nye nitwa Robert Mutuko na inde kanitho chemweni wituke kone cha umundi ikautulilekania masitwa nondo timweni na inde tutabia umite bana ekata karibu sana wamukite hata na mukanesa bwana Robert nesa no sio muno ndo cha muthenyani wa umundi karibu sana ba tibikie kunenania na aimi kiokoni cha umundi masitwa nitwa Anton Musili na numite shirika ya BioVision Africa Trust ya na mazaku twithie wa Karo Katumani kana wale thabaji kwa research ya maundu manima karibu sana dino wa kilungu cha kilimo ai kiokoni cha umundi na indi umundi twinanisia yulu wa integrated farming system twambile bau yo kiuni chao ila tuonena integrated farming system kana ni mayambulani nyaza tuitha tinene ni ma ya kuima mimea kana mba maleu kuithia indo nene na nini patoneka kwitha na makuyu kwitha na nima ya matunda nima ya miti na nima yonthe ila yithani kana mwimi abikie kuima na kukwata ukwati twabikia ndwithia katika kindini nituisya nimesi ni waima lakini wimite no tuika wiba kwa ndini pema utuika ala waile kuima na indi nime yonthe taile itha katika chao kisehemu kinini kwa kutumia sehemu nini ibikia kwatha ngetha nene kwa uo kwa kubino ni moilate manundu ithiao bakubi kila muimi ukamba imo ni mesu no kila tiko monde ni kuongela otuika ni kana tumia ilie ni kumana ni mesi yo ndendo no mikata no twasisia umunde andu ai minima bikie kusemba na laini mwa wachao wanima na idi la beza itha muisyo wata mabandili kumanze bembwa ya makua muimi ibaluka yemwe kwa uno sio kwithia nitaelewa kana nitwaile tubulanĩtie ni makibathukanio nundwa kusindana na mabandili kuanze nimeyambulanio thina vaita mwau kwa muimi munini ukamba wasisia ni mayambulanio ninetha nasia ni kuima mimile mingi kana kubulania nima kibathukanio mundani munini kana sehemu inile ya kuibo nukwangelekania nuka withie muimi ni waima mbemba mboso na maliu alangi ni wasioka ingi ni wetha na indo na indo twazio no nini ena mbui na yona nguku ena mbuku na twazio na katila kachao oka makuyo ko wasisia pa nukwitha na nzia mbe ya kukitana na kitu kita climate change thina wanzebe nunde thandia cia in case mbua ya nini bemba mbozo cia baluka nwithia miti matunda ale ibandite no mamunenga chao mamunenga ko ithira imini muthenya kuthi ulonge ibinda kuthi langi ena mwimi ena kindu twa sokoni kila kingi no ikwitha na kindu kiende na kumutethecia kwitha yani kila kingi withia katika maundu ao ndio kwika maundu anda tona kwikeweka no tona ita imando mwanake wa kibalua mwitu wa kibalua mundu ungi mutumia wa kibalua okia mutethecia nani matunda endani indoni katika kumutethecia withia na oni watethecia mundu ungi kwata chao okukwata wia na indi okila ngina ngwete abu isu ni nzia nene muno pyo untu monde twitha twinene maundu ma climate change
ya kupambana na hali ya nzeve ondo thili. Ikana ukethia kindu kimwe tha kiine kanesa kingi ni cha utethia. Kingi cha utethia. Etha ni thano kuina nema withia no kwithia indo sindu ila ingi. Ya withia maundu acio onthe ni metha matona kutethecia muimi. Na kwa gitumi ju withia muimi ndai bindo getha yiwanza. Na ketha na ukwati muthenya kuthi ulongi. Na wazicio yuma waliokuma nzeve ni muisio munene kwa food security kana kwithiwa na liu akuyana. Yo maiya mbulanio ito no tutethecia ata kwikithia kana twina liu akuyana kile binda ona kwima waliokuma nzeve. Okay. No isia withi no ndo akwima waliokuma nzeve. Na bani thetha ngiwete muno undu wa nundu kielelo muno bani gukitana na nzeve waliokuma nzeve na kila kingi kuongelela ukwati. Kwa nipo tuusisia twasie ni meno ni kututethecia kwitha ipinda kuthithila yingi na muno watu ciaitie ya nzeve thili ata pai tuusisia unyivu wa mbua ndai twaisia unyivu wa mbua be mini unyivu wa chao wakiwu kwa katika kalaka sehemu kanini kebau nundu ndwithi mundani yuka ime mbemba bandu ba kuima mbemba nuka withe na small animals kana ni maya twizita indo nini kana nyamu nini ta nguku. Nguku ienda uimundani ikabandwe nguku ziemini zienda chao sienda okituo kinini sienda kituo kinini na inengwa liu sienda inengwa liu enda kuimbua pemini muimi ena kindu cha kwikata ena kindu cha kutwa soko nundu ena nguku kwitha ena nguku ya kutwa soko bado ena chao ena matumbe okutwa soko kila kingi nukwitha tona ukwata ku twasisia ng'ombe ni tawo ena ng'ombe no amebandie uithio ba pau monda pau ndio means ndio iyo tikuya na ola uithio no bikia kwitha utona kuyana nundu ienda mbua mbingi kwa upe mini ba kwitha obanda mbema nundu kuimbua mbingi pe kitothia na be nekile ngeja into nibo kutema nekizio anenge chao anenge ile indo ciake nundu mbua ni nini ila mbua ila ng'ombe ni kumunenga yia ila ng'ombe ni kumunenga bu ya munenga bu no kutwa ula mundani wake mundo uyu wakwata bu nesa uketho yenda mbua nini nundu bu amino kwatana na muthanga nutethea cia muthanga kwitha wi muno muthanga muno witha yenda mbua nini kwa uenda kiwu kinini na katika kiwu kinini pemini ila mbua kwitha ye nini nayo nundu muthanga wake wi bu museo ula wetetwe ni ila ng'ombe unaithacia ibinda ye kutembua nesa no itha inindi kiwu kinini na kiwu chu kitethecia kilo bandite bukigata kiwu kila kwanza ila ilite na ikwata mbemba ona mbua ye nini twaisia maundu ni machao maundu ni ma na ilange wala maundu ma miti pe matunda pe miti lengi withia muimi ba ona kauno kosie baya mundani pe matunda ala momiania zena chao nasua kwa una matunda asu kutembua ni kwimbua nini no matunda ni matunda nimeusia na kwanza yesu yethia ena matunda ita masungwa maembe kana avocado utona utwa sokoni tulikana ilo bandit na osindu isu muthanga ila compound icio tumitwo nesa ila twasia direct sunlight kana heat yani kukaimo kimande withia ndivo nundu kila bandu bonthe ni occupied ni bakuneke na katika kukunekwa withia environment ici netha yenzeo kwa maundu ala onthe okwithajika bau na kwa kitumi chu withia maundu ma climate maundu ma kitana na nzeve ni wetha amacie no ithia kwanza yesu kwake either patona either na liu kwa muthenya kuthiula ungi asante na indi mwithikisia na museisio munthe twende na unena ni cia yuluwa ni mayambulanio na mausio ala itona kuete kwaku na indi twenda kumana ni mathina meva lokomana namo thila ukwenda kuongelanga vaita mundani kwaku tumanithie kwisila ili tukenda imwe itano kana tunengelele mawoni maku no tutabie undu kilunguki cha kilimo hai kiutethetia mbesi na ndeto kilimo hai no ituma utumani waku kwa ili tukenda imwe itano ndukolwe ni masitwa maku na vala utwithikisie kana wilo elete ui na indi twithi watu yoza simu ciaku kwisila noti imwe itatu nyanya noti kenda mwonza itano kilunguki kiteto kwaku ni BioVision Africa Trust. Anton ni wa twelesia yuluwa
vo no kwata kiwu kitumika kinini asuni maundu amwe katika ila low cost production ila ngondo ndeni wa wemi wa organic twenda mwemi atumie sindu ile itono kwatikana bau kuolanga ngalama mondani kwake ni ngalama ingi yeba itona kuoleka ila tukuima ni mai ya integrated. Okay, imwe niko ya kweko isoko ni kuwa for example ila wetha kuteli tio ngina uthi kuomana balawi ukamande balawi ndani wenda nyama no ngina i buchari ni ukawe nyama ndani wenda lugo longe wako ya no ngina isokoni lakini ila wetha uima ni meno pemini kila kindu chonde kibo ngalama ya utho wali ndipo undu buchari leo bau wina kasmo animal guku kondu ithinza ng'ombe withinza nguku kana uthinze mbuku kana no ndo twazia wemio ubulanite sino mbingi no to no lika katilani ka kukeba ukose kuyo ni wa solve thina wa chao thina wa nyama kila kingi ebinda ya nima ni twenda kuwa ma fertilizers wa inputs na bandu bakuthi kuwa wina bo kwa ubo ni go tumia andu bakuinduka nyoko wechao kwa fertilizer kwa kama ndo mambe utawu nundu katika maundu ma organic ni twitha muno twinenea undu wa kwia mbeu kwa withi abandu ba kwisa kuthi sokoni ukawe mbeu wina mbeu yaku mundu wina la mbeu yaku usuvite no mimite kwanza ila zaidite ese monenda ni matunda ni wisi wina matunda la maku wina kalabika katrina sali wina kaniki biyo cha miti utona ito yumya bawe kana kata nikano bange bawe uikitumia bawe kwa withia ni meno integrated ni tede simu nopyo kwithi wangarama mbingi ya kuthi kuwa ndipo ila kingi ona twasise katika kuthukuma po withia ileba kwanza ngini ya olekanga nundu tuisisia ila nundu batu nene abandu banini na twaisia maundu ta indo tuitha tuinene nundu kasi onika nini withia cia ile kwithigwa bau yitha yenda kutwa kuya kwasa nundu liu ni munini kwa uwa ile umawando la wibau no yinenge auni kana sisove kwa uwa abe kusovya chao i resources ila sigukubeni na kila kingi peno we transport kutinda wendete ni asovya labor na asovya ngaramange uyithia kuthukuma o withini obala withini bau pe maundu maingi muno pyo wetho tona kwika na nundu no thukuma wi mwingi muno pyo nundu withukuma obandu ni kwa kubinu to no kwata ni cia tindu i na kila kingi isi ndo cio mbene ine mayo mbene ni likanete likanete ata nundu indo ni kwenda munda na go munda nuenda indo nundu indo ni unenga munda bo na go bo na wo munda no nenga indo mabya no nenga nyeki na matunda ni menda bo aya kila kingi ni benda munyi miti ni kwete munyi munyi uno utethecia indo pe nguku ini utethecia makuyu no makuyu katika kiguchu nikithana fertilizer ongi na uo ucio kaingi mondani kwa hiyo twaisia babe ila integrate or integration yondo kwika pe kutetheania muno kila kimwe ni kiutethecia kila kingi na kiucho kithaki usio bakwa makuyu na nguku kwa twelesie itethana ciata nundu nonete andu amwe mayaka nomba cia nguku yolowa katila kauka makuyu twaisia ba katika maundu ma nguku na makuyu kiu ni kithia wa ukethia bala wenda ina kapont katila ka makuyu nutona kwaka kitu cha nguku bulo na uyaka kina myanya ni kana nguku ila cietha zina la droppings kana simea ama yasu malikandiane mami likandiane usu niliwa chao wa makuyu kila kingi tusisie pe wemio twita wa anzola wala witha uyima ila anzola ile banda wa kiuni na kiuni kiu wa banda wa meki abu yana niliwa nguku kwa ube wa makuyu na ubande anzola nuki anzola kwa anzola ezu makuyu na itha maiya anzola ne anzola ingi niliwa chao niliwa nguku kwa wethia sindu ini zira itona kutethani ni wetha na kapond nundu akwikia chao nundu akwikia makuyu na ni wenda kwikia anzola po nundu oliu na oliu nuendeka ingi ni chao ni nguku withia weka undu umwe lakini watethecia undu ni maingi likana nacho kiwu aya anzola obandite na ni fertilizer kwa mimea
na mbato ya nzola no lugha ila into ko kila kindu chonde banje kienda kila kingi na baitonge ni kwata ni kusiyo mawau nundu ila tu malo chindo sito ithi kwasa nito na ukomana na mawau angi ku lakini ba uitongianite witha be olaisi kukitana na mawau ala matwana kumi nene ni cha uno toka ila wabingu yangu kuna cieta si pandu isi ero ti controlled no ithi akaingi ni ciathi na ciathi ni tono kana mawau mabui kana indo nazo ciathi okunzia ni kulazi unya kiu na mome na ile ingi okwa weta ni tono tete ni cia kunyaika ni cia o mawau endo yo withe ni weto tono na yika obau mundani kwaku na kila kingi no ila tunene ombado natoko miti ila kwandite miti round nundu kuraza compound ni nini nundu itwa watu wazapenda miti wa munye miti wa matunda miti yangu na environment ni era esi we nzeo nwithi anaonze bela yuka imwe tazeta nzebe withi amba kaingi thaibu ata jinanzia ni tono kunilabu lakini la yukite kunisia wane mitezu tele ani atethesia lwanduga lo bandite withi maina bikia kwitha matono kwata ni mawo asante na indi muthikisia na museisia no twenda umana wena kuni mani ya kuni chau kilobula netie we machau baumo ndane kwaku na ni mathina meva ala witha ukomana na montra byo kwisila ile tukenda imwe itano na nitio kusisia utomani waku witha wine kulyo tukulyo kwisila bau na nitwithwa tuyusungia nikana withie ni wabikia na kwa ilia nima yaku musili ndisi ni ba mundu nwenda kwambisia nime ngine withitwa yie mo kindu kimwe na yune wenda kuvulania sindu hii utona kwambia niwo ikule yuneseo na kaingi pau ai minima bikia o twasi okubaluka kana kwema kwikola wailite nundu kaingi ila wona mutui kana mwimiongia kitenesa ni wende awa wikotake lakini utona kwambia bala batepo nundu aibikia kubika pauwe pe bala wambie na ndasemba aendie mbola nundu kindu kiwe sio chonelo bau na we omutui kuwe mimi bela kindu giki ni anilambola ko chambe no sio wambozisia jo sehemu ya kwa janata yo famu kana kisio kilango enda utumia cho kianata ni kana umane nebulania ni masianata kana enda ni nima ni size yeba enda ni nguku yo ni sianata nundu withi ya nguku ya na nguku maneli wenda ukeke nguku manaile na mbado withi wana nguku ile ko unongina wambile bandu itano kana 10 ni kana kuma uweke ata wende ko kila kingi ni kusisia no amo manefa kana resources ila inasio mbe ni bandu banata wina kiwu enda ni bandu mani ma wina bo wona leba sindu isio sisi sia kuma bu imana ende yu nimela ngwambia niambia na wito wiana ata kila kingi no ngina withe na masoania ma yo nienda kwikata yo ngolu yakwa nienda kwisa kwika ata nundu ngolu yaku ti undu mwana wa longi ba kielelo cha munen ti chata cholonge mundu kello cha kwito na ita cha kwimalu umbiani within na kakuwa pe ungi uswanite nime nambia uta pe ulongi ile nienda nime nambia ka processing nambia usindu isia kwa kwisa uyazi ungatesa si packed kana si nini ko withia maswania timu amwe kadengolo TM ko kielelo nongi na kike kwenda wao ya kwake na itho cio longi kila kingi ni undungwika ni wailite kana numba ilite nundu nwithia kasio kakunika nini kaibandika negi kaibondethia gitothia na nwenda kuithia ng'ombe ya mukune withia no ngina welewe baitoneka wele kuithia mbui kana malondu kana nguku nundu wasisia i resource kana uyo ngwenda kwambia ndiye ubikia kutonana na nundu katika sindu azitha ciendeka ni uyoyo kana nini meno ndiye tandona kuibikia ko uibikia kulika bala uyanite kila kingetha ni maundu ni manima mama muthangani kila ikitha kimana muno ni kusisia muthanga wa kuiliata uwe no ula wailete nundu gazwania nga waya kuima uimi naguo muthanga nwenda wi muno kwanza ila yailete na indi uibikia kwambia no ibikia okubaluka kila gini twasia no usio wambie banini endani wami no mana undu langu enda kwika mitunda pando minini nguku ithio nini kila kindu chonde ambaye kwa nini undu wende na ukielewa
Nguo thi wongelete na mwisho ukeza aidha wina ni manene ni manzeo ikunenga mbeza mbingi onotesi nundu kila muthenya kuthi ulongi numa na challenges iloko manana sio na nubiki yako ukitana nacio na nundu ukitanize nuwe enda wa pambana na challenge kana mawumo wambio banini numa na nundu akukitana namo ila wimi waku wabikia na kuneneba na indi kila kingi nusio twithe tuiswania maundu ma ila resources yukubene na mautuika alama bu within ko kubino ngina welewe no chao ki ukubeni chaile kundethesia tuika mwimi ndakazwanie muno withie ma wimiungu ikawonde witho yenda sindu kucia kumia sokoni nikana nuke kwika ko uno siwe ndani kitu tacha nguku tacha ng'ombe withie ni wisi witumia mitila yo baba kubinakwa ndie zaida ngikuwa mbao nondo sita ciongela ngarama na indi kila kingi na cha maana muno pyo ni kwitha na record yondu kwika nundu kwetha na record ni akautethesia kumana ni kiata niendete ba progress ila winayo na mbikite ba na bala mbalukile niba na ida ayu laisi muno kule kurekebisha ba ubalukite nundu nuene nuandikite ina record nzeo asante na indi be mundu ukula cha yuba kwa ndo no bulanya indo ata na no bonima yo mundu inakasio kanini na ata utona kwika ukethia no waithia indo na ni no waima ondu ni nasio tinani kwasia kana sisi sehemu ya kafamu kako kokeanata kenda keanata ambia atundu tulatu nini enda ndui naye ni mbai ndo siba na ndui no kwati wa kuiwa ng'ombe ndui no kwati wa kuwa mbui kana ilondu beza cia nguku na beza cia mbuku ya seobya kitu cha mbuku seobya kitu cha nguku siana nuta ositile kasehemu kangi wakie malondu kana mbui tilikane ba wako kwa nini na undu endete uni sio hiyo taingi na uwe chao uwe ng'ombe nanu ithobikie ba na enda sindu ici onda wina cio icu ni wetha wazwani anga wa mbuku ni wazwani anga wa mbui kana nguku no icio kaingi uswani anga wala chao ya ulu withia no be sehemu cia ulu nundu bane twacia ndu ithiba nduthi sindu yu manda kwa tui kana sokoni ko usise na kasehemu kangi noka ni banda kitothia ka ni kia zola ka ni banda neki ka ni banda lukina withi wa mbui na anyway thionge withi mbui getha ndo no kunenga liu yu kana enda no bandu bangu tiro to na urethia no witwa ebu kaisia kana koba withi no bauba kubi na indi withi ani to nai ubaithia kwela tumita rotational lakini we babiga wa rotational withi ani benda kisehemu kinga ingi ko withi kila kimaana muno niba tumita zero grazing withi ani wa indo liu bau no withi itona itembe obanini lakini si yabu nundu ni tusubia withi ubu ni retha tutona kukwata endani makuyu utona wasoka container yetu lai twithi watu tunene be container itona itho inene kano okwinzo katila kanini atuike ithango ya kawaida yithi ani twaswani ni wasianiana kwitha itona utona no yiki atumakuyu twakuba makuyu bau kuima ndanzola yiki yo withona tukuku tuyiri wala makuyu na kwanza yesu uyithi ani wambia kwa nini lakini wina kila kindu cha kuchonde nuenda ubanda miti ya munyi na waisi enda sehemu ni nini muti wa munyi wiki ya muti withi ni muti mutunda withi wi unenga munyi na wasio kaingu wetho ikunenga matunda na kwanza yesu withi sehemu ni thaye nini lakini ni wakwata kila kindu chonde bau tutaulwani ka kitchen garden nundu ka muno katika maundu ma organic nutukanene ya muno nundu labu wa tula na munini tanguku liwosino posino twa kala ka kitchen garden kala ka mulondani okabunza la nzola la ya unenga nguku ya unenga makuyu pala yi na okiuchu ni fertilizer ko unu twa ula mondani kwako ko kwanza yesu wethia palo imani banini lakini pena faida mbingi munopyo yulwa katika maisha makuta muhimu na ende tutokulwa ni ukethi wake hiyo ila to yanga watu hii nomba
isi yangu kuuzia mbui saizi onde tunene angewa ya nyumba nundu nyumba yonde no ngino kakite kau katika kukita kiuchu chonde nwenda itho chose mwali to kiketha wa kiketha no cho wikia kala katilani kama kuyo no cho kiungiria ola munda no cho kiunyuani la mbui na cho kiunyuani la into ko wethia sindu icio onde ciele kuma ba pau na mbado atukwa ukethi wa kiu no boketha withia ni chetha o kingio kitono liko kala katilani atukana ila chuma kithelu ikuna nene we maundu ma medicinal plants ko tulilikane nao katika akafahamu kau kanini ikithio na miti ya no bandi to miti cio ndawa mundu akuita indo ciaku pamwe na mimea yaku ilo bandite ba asante ni wanene ayo lo ambuko na be mundu wikula cia mbuko itono ndethi ata kwithia mbuko thini wa wimio wa mbulanio kwina utethio mwa ni ase katika wimi wa mbuko ni wimi umwe withirwo wi museo muno byo na wina maweti maingi muno byo katika aimi uthoni twasiani twindu tunini tubithagwa kondo nini na muno ni tela maswani ama mbuku cia ithagwa ni ciana na ciana ngawe nini lakini omunthi no ngina twoseta wimi we na bata muno na uito mwingi muno byo nundu twaisia be kwitha na indo nwetha na muithitie kila kingi mbuku yipo museo muno byo na yitha na po mwinga ingi yuma cia po mwinga ingi muno ona waciani cia na hii azindo inundu yo kaingi withi ondu kaite no tawo kamite ndutawo kumiti obo ku kethi anisa wacia po kwa mituki muno wakombea na nguku kana ng'ombe kila kwa isia olu no winenga ole munini wakombea na chao na sindo ila ingi kila kingi inama no ni la tuosita white meat ila muna kaingi twe watoye nundu akututethese katika meza itu na indi kila kingi nuka wisi katika maumao na moni fertilizer na ni ndawa kou maumao wa withi wa maketha kwanza ila yailite no bulania kwanza ila yailite no ibuba mimea yaku kana malua lo bandite mundani withi abandu bako fertilizer ni mautethesia kuyania liu waku na kila kingi ni makutethesia nje kukitana na chao kukitana na midudu kou withi wa mbuku ni asia ni museo na patoneka palabe nguku palabe pembui kana kila muimi ni wale kuitha na withia uyu wa mbuku kana watu tutu itatu small animals na mwila nini nondo sira si mutethesia kwisa kwata ilambi asante na indi mwithukisia na museise twenda kwigwa ikulu ya kwila inayo tukonie simu kwisila noti imwe itatu nyanya noti kenda monza 5 011 380 9775 etwenda kwigwa wawine kulo yiba yolwa wimyo wa mbulanio na nitwenda umana yoni chawe uwe maabula nitiba uko akuna pengine ni mathina meva ala ukomana namo nikana mutaalamu itu Anthony Musili abikiye na kutethe sio monthio nikana wailie nima yaku Musili tu anene ayolwa wimyo wa makoyo dise ni mauto ikameva tutona utomea thini wa makoyo kano kuithia nguku ukethia nitwa wimyo wa mbulanio baya mondani kwitu ni acia no cio nundu ila tunene anga wa makuyu muimi saiti no kusisia ukethia acio kosini ungi no kusisia akona ndia nene makuyu twanene anga wa ya nguku akona chuo kinene ndo aisia imengi ni mazao bazia kituo kinene muno byo kuyolika nguku mbingi ukethia chuka ingi muimi nicho bizolo konete nigo bisosu lakini bado sisi engi tunene yeyo kasemu kako kianata ukwati wa kuyanata resources ila wina cio cianata na bangi twacia ambia banini ko ila tunene anga wa makuyu kana kweli no maithike nundu bani twacia tutumie tukondeina tunini no yikia tumakuyo tunini tikwikia makuyo maingi no winze katila kanini no yikio ithangu oyela yo basokoni ekela ndamula ina nzeo muno kana kukolokela na simiti endo kwati usiwibo inza katila kakunesa no isia withe bala wenza paima bia muthango usu ni smooth nesa wina kindu kitono tono yambo wosela tho ithangu itha basokoni no yala nya kwanza ila dalite no yikia kiu no yikia makuyo makuba
pau makuyu nimekuyana na imetha maikutethesia katika maundu ma miile na katika nima ya kuthi muthenya muthi kuthi ulonge enda ni nguku nacio no tuyacio cio kio kinini ambia ile ambia 10 enda wongelete undu wongelete niguo kwatite nguku ukata ikautethesia kukwata material kana sindu cia kuongelela nyumba yako na kwanza yesu ithi hapa imwemi twiacia kana ndatona kwikia nguku kana makuyu katika nima yake ya muthenya kuthi ula ungi kielelo ni kwambia kwa unini lakini ti kwa unene nundu kaingi uyambia undu wambia kwa unene nubikia kubaluka nundu ina uzoefu muno wa umwala ndo nokomana na maundu na mbomana kwa uno sio kaiyo usomete ombola mbola maumu aswi na kila kingi witha ucio okusoma kuma kwa langi nundu ila wona mundu aende onesa ekite maundu anesa ti kwamba usemba imwe ni kana keke na ndu nambo yuka mweange wa wikite hata kwanzia oya kindu ni kana akaunenga utuika munango yulu ondu wikite na mbe muno maumu aloko manite namo nundu bai kindu kithia wa ki succeedite kitambito komana maumu kiu ni kindu kithia wa no ngina uelewe kana gikuno ndu pe maumu ala methiao na ile tha ni mesi anga koma no namo kuna ile kwi prepare psychologically na ile kitana mwata kana enda ni nisi maumu ama yuka kwa wingi muno nwithia anu masie kwanza ila ilete Asante. Kiema Kalonzo kiema kuma nguni kwa nganga ni mubea nono yase wende na kwithukisia mwe kwa kavevi mwende na woketha mwe na indi ni mubea nundu wa kwithu watu ithukisie na indi ndisi ni mathina meba witha ukomana namo thini wa wemi wenu mugulanitie wemi wa mwe na chau nitwenda umana kiokoni chau mondi na indi nasie kule yaku tuyosa kwisila noti imwe 3 noti kenda mwonza itano na uliganthini wa page tu ya Facebook ila ni Mutongo TV kana Mutongo FM tunengelelie ikulu ya kuvau na nitusungia twende yete musili twanene abala mundu tona kwambisia nayo ni mathina meva ala mundu komana namo ilo nwenda kwemani meno ya mbulanio pengine yua yambia chambe twasie beni u knowledge nukona itambia tena umanyi nukwenda lakini ndena umanyi kila kingi nutona itha atena sindu ila siendeka kanela tusita resources itembean undu kwa kumutethesia kwika undu kwenda kwika na i resources yetha itebo withia undu ndeitha tona okuwika umanye tha tena guo withia ndeitha atona kwambia undu kila kingi pe maundu atumito mabandali kumanzebe na kaingi ni mavikio kethia ni maendea na kutulia andu muno nundu no mwemia mbio ndu uikomana na challenge uikomana na uitoyo kou maundu manzebe nangi methitwe methina muno pyo undu wa kwambia undu uyu na indi kila kingi tio capital twasio capital ndu kila kindu chonthe kithakia ndo capital kienda kwambia measia kwambia kwa withia mbese itepo na withia mbado uimi wona ma wito magu Asante bawa nene ayolo wa capital ando ingine methitwe mayasia kana wemio wa organic noenda capital mbingi ndisi kana niwo na kana kindu kithia wakiende kana no uyambesia na indi maundu asu amayunga maana indi katwambe osa ikulo yingi simu isu ni atlika hako na ingeni tobikia kosa organic farming niwo niyenda capital mbingi ya kwambisia na ni kindu cha ebinda yemwe kana kile ebinda yitha yendo langu nene angawaye capital ikamba capital pesa sia kwambia pa muno ilano ngona yanga wala wito wa capital nundu wa mwemi uloso wanite muno kwenda ambia undu sabali umwe withie nina indo nina lakini tuwaka katika organic farming nina isie tuambia mbola na katika kuambia mbola
ni kwambia nondu nini na ila wambia nondu nini uithi wongelete na ila tunene ngi capital vai tunene undu lo kwambia for example kwangelekanyo enda ni nguku ni sitha irenda kitu isu ni mbembeza cia kwambia kitu na nombuku tawo na no ka kitchen garden petu mautu ikalwa tutumika bau nuenda kwinza ta ila tusitanza ipits nuenda kwinza ndanda black beds nuenda kakunila kwa kubandiwa bau nuenda utukondeina pau nipo mbeza cia kwambia ciithiwa kuma bau nundu wimi utwacia ni sustainable no wimi utona kuika muthenya kuthio longi withi andu ketho yenda ingi kindu cha kwambia nundu na ni kitu cha mbuku ni wakia ni cha nguku already kibo pandu baindo pepo kundu ketho ibambia ingi ni kuongelela kuendea kuongelela enda ni wenzie maima maubanda ni wenzie kundu kamenza ingi mitunda ni wabandie nduka mitunda ingi nduka menza banda ingi kila kibo ni kwikata ni kutsubia nikana withie we na njia waingi ciukite igetha itono kwimo bau kana kutumia bandu ba ibindeasa. Asante ekaindi twiwe ikulio Mutongo FM alo haya sawa sawa na indi usu kuna ila ya cha mutete tafadhali ndukatukunie reverse call kuna simu emwe nikanatwose na tuyiwa ikulio yaku kana woni waku ula winaguo Mutongo FM alo haya sawa sawa na indi ithi tuikosa isi cia reverse call kuna simu nikana twiwe woni waku kana ikulo ila winayo nikana tusungie kiokoni cha umonde noti emwe itatu nyanya noti kenda muonza itano 0113809775 na indi kuna simu ndo katukunie reverse call nikana withie ni twewa woni ula winaguo na nitubikia na usungia ikulo yaku kethiwa winayo ni twenda umana indi ni mathina meba ala witha ukomanana mo ndini wa wimi waku weni chao kila witha ubulanitie baya mundani kwaku na ni tubikia na kusoma utomani waku otwende yete Mutongo FM alo na indi usuniona enda utonga ngui na tafadhali sisi simu yangu wenda indi wiki ya settings yotesi sia ukona reverse call sisi anika na withie ni watu kunia na tuiwa uoni waku tafadhali ne kwitha nindi niona waende na ukona na ende na ukona na kithiki lakini tukonie simu imwe kwa imwe nikana tuose ikulio yaku pengine musili peki ndo tutatona kubulania ndini wa wemio katika ndu mundu aiambia nima ila aiambia nundu wa kumutethia labda ni kusisia hii enterprise kana wimi ulo kwenda kana ni wia ni area la kana farm yaku nundu chicho kitona ita kikisi kinene muno byo kila kingi ndani ta tubanda maundu ma miti nundu raza sehemu nini no ngina tusizio miti lo banda bau katika muunda waku ni thiba ndikethe no miunda miti itena weti katika muunda kugeleka nyoka withie ndwi banda misanduku muundani wala be matunda kana baloima nundu musanduku nwitho yenda kigu kingi na withia matu mau withia ni tasumu kingi be miti ingi akuya kitheka tumita indigenous na yotoko banda ba muundani nundu ni kumya bala ina kiu kingi kunywa na kaingi ni endete ikeze ndokethia yo yenda bala ya mpandwa withie ne kuja yoka na kwanza yesi yo wa kindu chonde kila kitha kipandwa bau na indi kila kingi ni kwasia kana ndwi fulania wimi utaubikia kwangelekania ndu kawikie ng'ombe ya mukune na ni wese ndutona nayo ndwina nyeki ndwina mbesa utona kwikale ko withia zindu cine ciuka cikera iciitha citonoleana na indi kila kingi ni twacia yo wi mwene mesiu no cio ine mayo benefit itethania ndo na ya zeba yambia ngene kila kimwe kithe ki benefit kwa kuma kila kingi wona kimwe kita umbenetete ce ila ingi bemini chukiza ila ulikana na isu nundo kielelo chembulani ni kila kimwe kitetheke kwa kila kingi oundu mundu endini na ketha yo party ni manundu onake no kutetheka na itethia na kuno kutetheka uko kube kila kindu chonde twithete isisia
uima wa kila tibandite uima wa mundu uima wa mawithiuluko ona uima wa indo ila sibau as mino singa gusisia uima kindu kyonthe tukabandaju tiketha tusianĩtie na uima ucio na baibinda mwimi ukabikia kubulania kila kitailite tulilikane ingi oba okwanzuki kwa miti nao nutona kwitha na nzuki nundu nzuki ni ukaitetheze katika pollination na ni ukanundu pe miti mingi yebau ni oya malaa asu na nunu tweye maundu ma kiwu mbado ni thaito no kwata kiwu bau ko sia mino kwata malaa ukikuma malani ni ulika katika miatuni na ise ubya chao ise ubya na sindu ingi kwanza Yesu ile ndio ita tona utetheka. Asante. Mutongo FM alo. Aya tukonie simu kwisila noti imwe itatunyanya noti kenda muonza itano ni kana twewie kulo yaku kana mawani maku atuendeye na ominokelilia kilungu kito cha kilimo ai kila kireto kwa kuni ikundi ya BioVision Africa Trust maikwata mbau uemi wa organic. Mutongo FM alo. Aya bao monde niona ni reverse call tafadhali kao tuko ni reverse call nundu ba hiyo ndo tutona kosa reverse call tutumwanie na kuko kuna simu imwe kwa imwe ni kana twiwe mawoni maku ala winamo request katika ichali tena na twenda umino kililia twenda kuiwa endi kulo yaku tafadhali kwanda yana batoneka tuko ni simu imwe kwa imwe na ni tuobikia na kosa simo yaku ne kana twiwe wina ekolio thiba pengine musili niba mwemi utono kwata mauvombe yange yolo wa wemio wa mbulanyo ni asano sio aimi ondu twasia nundu tuona usio mingi katika nimeno ya mbulanyo no sio mwemi withia ni wetha tona okwitha nebuso oja kwitha no mani wa maundu wa ni maino na jambe no tona utukunia simu utashirika ya BioVision African Trust tikabikia unene na nake ana katika twalika ndani takikundi tutona kuthi tukasoma imwe takikundi ukethia andu aingi ni mamana na mami no mana na mo maisio kaingi maina yikisia langi withia kisio kinene kana area nene yabikia kwithana umanyosu wa ni mayambulanyo kondo wa kuongela ngetha na kuongela ukwati katika ni masito kila kingi tinisi katika kila kisio pe mausa ma agriculture la twitha twitethia ni asia na mo muno ma serikali na mena utuika mwingi muno pyo iulua maundu mani mayambulani twina World Agricultural Officers twina bado extension officers ala mebo kondwa utethesia mwimi kwa uni asia no sio mwimi ndu kaingi aimi mayen ni mola wakana tapende akutambuka na kumana ni mausa mebala mekisioni ko no sio withia ni metha matona kukulia mama nene ofisa weba nundu kila wodi thana ofisa mama nene weba na maibikia unene nake kila kingi twithane thangu yita wa The Organic Farmer Magazine na le thangu yu etubikia sia kunenga aimi alama ikundine na maibikia kusoma muno maundu ama ni mayambulanyo kila kingi kana bala bangi aimi mabigite katumani siwa muno panwetha na research nene ya maundu manima abigite katika research yesu pe maundu maingi maona ni maingi methia wapo na imi matona kuka na kusoma na kubikia kutetheua undu kwake utono ikwika nundu abiga katumani nueleza area ya kuja anata yo famu ya kuja anata na nini mali anata nini mali wenda kwambia na tubikiana ukutethesia na undu utono banga munda wako na ndi nimezio ndaibikia kwitha itono likabau kwa mwimi ndakethe na aiyemwa kana tena mwana wa kwitha ndendo mana nimeno atubikie atukunia simu na itunene nake. Asante. Noti imwe itatu nyanya noti kenda muonza itano
we wina ikulio yiba kana wina woni wiba itwenda kwigwa mawoni maku na inde tafadhali nasya tuweka na reverse call ni kana withie ni twosa kana itwanenga langi mwana methi umatona ukulya mokulyo mo na tuivikia na kumatethesia na indi be mundu mokunite na kithiki muno na ekuna reverse call tafadhali itikilia langi nenga langi mwana nikana makwate mwana wa ukuna simu na ukulya ikulyo na indi utomani wito kwa ilire tukenda imwe itano vaiki nduwe ba ni manapyo kwa uno utomani mukuvi onethandwi na airtime na utomani usu waku no bika na tuivikia na usungia kethi wa ikulyo tafadhali kwa uo tono na weta ni kana utomani wito ni manapyo ilire tukenda imwe itano tukulia kulyo yaku na nitubikia na ukusungia na indi musili kamera yaku ni ya utawaku wa muthia kwa mundu witha yenda kwambisia nima ya mbulanio pengine ndese ya mbela ba ni asia kwa muimi ulo kwenda kwambia ni meno ya mbulanio ni asia no sio ambo sisia maswani amake kana ngoli kana kielelo chake enda kuima chao na chao kila kingi no sio muimi uswani usisia kana ni meno kwambia nina chao kiba ukubini kwakwa nundu ni twasia tutumie locally available resources kana sindu ila ni nacio ukubini na indi kila kingi ni kuya muimi twambie kwa unini ni kwasia ambio nangu kunini mbuku nini mbui nini malondo manini enda nona ng'ombe nini na indi kumabu ukabikia ukuthi kwa unene kila kingi nucio katika ni meno ya mbulanio tulilikane kamulunda kaba unza kana ka kitchen garden nundu niko gethake muhimu muno pyu nundu wa kututethesia na liu wa muthenya kuthi ula ungi na indi kila kingi ni kuya muhimi kana ni mayambulanio ndibi na nundu no the time atene na niyo twenda umundi withie nditetha tutona okuendea na kumima tindisisia withe katika compound yaku kana obauwe ni wetha na miti ya matunda miti ya mune pamwe na miti ya ngu na indi kila kingi vatoneka withe na bandu tona ito bandite nyeki kitothia na kwanzi Yesu tamwemi sindu ini ira yutethesia kukwata liu wa muthenya kuthi ulaungi na indi twalika matundani nucio withe ni wetho ibanda matunda tutwala twasia ma kila muthenya withe wina tumatunda tula tuwe withe anu tutona usia kwa ibinde nini twina matunda ta strawberry ngavu twina matunda ngita tree tomato twina mabela twina maembe twina masungwa ona bamwe na avocado na maembe kwa isu waisia katika usia wazio kana kusia isia itiatianete kwa tamwemi itha yutethesia kwitha na matunda muthenya kuthi ulonge kana ibinda yonde uketha wina mutunda utona ubikia na kuya kwako Asanti Anthony Musili nondu wa ubikanthino wa studio sito na kutwelesya mbiange yulua nima iya mbula niona indi ni kwatia mwithukisia na musiaisia ni wamana undu tona kwika ni kana withie ni watetheka indi mwithukisia na musiaisia pengine thatu inasungia ikulo yaku na ututumia utomani mukuvi kwa ili tukenda imwe itano ambia na ndeto kilimo hai na itio bikia na usungia ikulo yaku kana na ukune na mbeya simu kana ukatoma utomani na ubikia utetheka noti muonza imwe itano inya ile inya thandatu noti 0715 422 460 wako na simu isu kana watuma utomani mukuvi withie mwe kwa imwe kwi maofisa ma BioVision Africa Trust na ime ubikia usungia ikulo yaku kana posa mawoni ala wina mona indi na itu Mutongo TV ni twenda kwigwa mawoni maku wotethekete hata ni kilungu kicha kilimo ai tutumia utomani mkuvi kwa ile tukenda imwe itano na netio sisi ya indi mawoni maku na undo twa ile to chailia winani la ingejukite ni kana withie ni cha ubikia kwanzia ila ukwenda na indi wakatano wachumwaki itwithi wana kilungu kicha kilimo ai vala tukethi watu inananisia yolo wa masoko ni bayoto na kuthosia ngetha yaku ya organic kiujo twitha twinenanisia wakatano ukite kwa undu kavitukwe ni kilunguki cha kilimo ai tukwendea kutinda nesa nye nita wa Robert Mutuko kilungu ni BioVision Africa Trust tinda nesa